Ngicela ubingelela igama lami Mxolani Mntwana kaGwala ngiphuma kwibhekise zemedia ngicela ubingelele osho ukuthi ubani Ngiyabingelela igama uNothando Wandlovu spokesperson ama unemployed social workers eKZN Siyabona ukuthi ke ingathi impela niselana umgqiqo usekhona mhlawumbe ungasitshela nje ukuthi mhlawumbe ama developments athini njengoba kade nabalana kule ndawo Yebo sisahleli ngaphandle kohhovisi likaNdunankulu because ayesithembise kona akakenzeki ngingabalula ukuthi wayekade ethe uzoba nama meeting azobahlala nama representative awu2 okuMiss Ndlovu noMiss Madondo lokho ayiphumile necabinet but lokho akaze kwenzeka kunalokho idepartment yethu isithele ngehlazo elikhulu bavele bakhipha ama post awu5 kuphela Osonhlalakahle ekubeni singaphezulu kwa3000 eKZN isiphelele so siyazibuza ukuthi lawo post awu5 abawakhiphile kuzobeka bani kungabeka bani nanokuthi siyayibuza ukuthi icriteria ezosetshenziswa uHR izobe ithini nanokuthi bazoqinisekisa kanjani ukuthi lama post awachemile njengoba ewu5 sibaningi kangaka thina Sizokhumbula ke lana ke ukuthi ke uPremier waphuma lana necabinet yakhe yonke ezo-introduce even akunina njengama social workers kunezinto akazisho khona mhlambe eziphi izinto akazisho khona akagcine engazenzanga uPremier wethu wathi mayephumile lana washo ukuthi udaba lokungaqashwe kwama graduates eKZN udaba alaziyo nathe efika walithatha walipresenta kwicabinet yakhe yokuqala wathi ulenzile laba imemo nanokuthi wasithembisa ukuthi ikhona imizamo azoyenza waze washo ukuthi kuneminyango emithathu kulo mnyango ngibala okwa-social development ngibala education ngibala uhealth wathi kuleyo mnyango kubaluleke kakhulu ukuthi kuqasheke izisebenzi ngoba ukusebenza kwawo nemnyango kulele ekuthenini kube nezisebenzi so siyazibuza ukuthi engabe lo 5 wabantu abathi bazoqasha uzowenza umehluko ekubeni isibalo sibe sisingaka nanokuthi kwa-social development kube kade kwagcina ukuqasha nokuthi kuNdunankulu wasithembisa ukuthi ayikho icabinet esizohlala bengabizwanga lama representative awu2 ukuze ezozwa idevelopment yalolu daba losonhlalakahle abangaqashiwe ukuthi ikhulumeka kanjani nokuthi ikhona yini way forward but akaze abizwa lama representative kuze kube inamhlanje kunalokho sithema sibona ku website sabona sekukhishwe lama poster awu5 asazi ukuthi kufinyeleleke kanjani ukuthi baze bavumelane ngokuthi bazokhipha ama poster awu5 ekubeni ama graduates over 3000 eKZN Siyatholakala ukuthi ke njengoba niqinqelana sekufakelana ke i-tape lana ngabe isizathu sokufaka i-tape lana sithini Isizathu butwami asinaso siyazibuza ukuthi uNdunankulu engabe useyalwa yini ngoba phela izenzo zakhe seyitshengisa ukuthi uyalwa ngoba sasimtshelile ukuthi asizuhamba la ngaphandle kwehhovisi lakhe singalitholele usizo ngoba sesile kwidepartment yethu kaningana singalitholi ukusizakala so yena he's our last hope as iamnaso siyazibuza ukuthi uNdunankulu engabe useyalwa yini ngoba phela izenzo zakhe seyitshengisa ukuthi uyalwa ngoba sasimtshelile ukuthi asizuhamba la ngaphandle kwehhovisi lakhe singalitholele usizo ngoba sesile kwidepartment yethu kaningana singalitholi ukusizakala so yena he's our last hope as umbrella of all departments akhona la eKZN so ukufaka kwakhe tape asazi noma usigqosha singaphethe lutho ekubeni wayekade ethe uzolihamba nathi lolu daba kuze kufinyelele ekuthenini liyalunga kulama poster ke enikhuluma ngabo ukuthi ke kunama poster akathe yena akhona manifika kwa social development impendulo yabo iye yathini khona lapha Social development akekho ongathi mina sisakhulume naye pertaining lama post lawa aphumile yithina nje esizibuzayo ukuthi njengoba ama post o social worker ewu5 kuphela ekubeni o child and youth care worker awu25 awako HR afika amanye awu15 amanye awu20 awethu kuphela lawa awu5 siyazibuza ukuthi ngabe ithina kuphela nesingabalekile ngaleyo ndlela eminyangweni noma ithina kuphela esingabonakala isidingo sethu kakhulu ekubeni uMC wethu Mamshinga uyazi ukuthi kumnyango wethu kwagcina ukuqashwa ngo2013 so lo 5 abawukhiphayo asazi ngempela ukuthi bachaza ngawo Alright ke ingabe ke mhlambi ke concerning i-treatment ke nendlela mhlambi ekucommunicatewa ngayo nani iyanijabulisa indlela mhlambi uPremier akakhuluma ngayo kunina makukhuluma nani Ngingasho ngithi sibona ngathi sidelelekile kakhulu asazi noma mhlawumbe ngoba singabantu besifazane noma mhlawumbe ingoba singasebenzi yini but abatshengisi ukusinaka nokulithathela phezulu udaba lethu ngoba ukube bayasinakekela nokuthi kube bayathathela phezulu udaba lethu ngabe abayithathi inqumo pertaining us bengazange baze bakhulumisane nathi Isizathu mhlambe njengoba ukhuluma kanjalo mhlambe yipi mhlambe into ongayisho mhlambe akayishilo uPremier enganiphathanga kahle
ikona ukuthi uNdunankulu wayephumile la ezobheka ama-security ayesebenza ezikoleni watshengisa ukuthuka ukuthi sisahlele eminyango yini sachaza ukuthi yebo sisahleli ngesizathu sokuthi into esasicele kwena awukwakasinike yona wayeseveza ukuthi kumphatha kabi ukuthi sisela akasazi noma siplantiwe yini okwasenza ukuthi siyibuze ukuthi siyoze siplantwe kanti siyimbali yini ngoba phela siyabantu waveza nokuthi uyozasivezela ikhanda lakhe so asazi noma itheyiphu-ke le ela eminyango mhlawumbe yona ngxenye ukusivezela ikhanda lakhe leyo noma yini nokuthi ngalo lolo suku wasincenga ukuthi sihambe semakhaya wathi kunama-post awasanelile awu-70 phambi kokuba ephesheya lo 70 post i-department ithi wona ayiwazi so siyazibuza ukuthi uNdunankulu wawasayinela kubani lawo ma-post nanokuthi indaba yawo ithini isona sizathu-ke manje esesihlalisele eminyango ukuthi sidinga impendulo ngalo ma-post athi wakhiphile awu-70. Ake sithembeke ukuthi ke maka uthola lo mlayezo uPremier uzokwazi ukuthi ke aphendule khona ukuze sibone ukuthi ke phambili kuyeka kanjani. Hayi singathokoza kakhulu nje mangahle uNdunankulu asiphendule mhlawumbe sithole ukuchazeleleka ngawo lama-post nje abanawo ama-qualification oku-apply so nje baphuma ama-post asazi ngempela ukuthi labo bantu bazo-apply kanjani ngoba uma ngabe usu-shortlistiwe for interview kumele uphathe ama-original documents akho asazi-ke labo ukuthi bazobe bephetheni abanganazo izinto. No, siyabonga kakhulu ke kusho ke sizoqhubeka silandela udaba sibone ukuthi ngabe zikhona impendulo ezizokwenza ukuthi nani kupheleni kosuku nibe nentokozo. Sesizwile ke lana ukuthi cha impela ngathi isimo senu sisaqhubeka lokho sanishiya lana ingabe mhlambi ke njengoba kunjena nizogcina nenze njani? Engingakusho msasazi asikho happy with i-department kanye nehhovisi laNdunankulu. Indlela nje esitreatheka ngayo asiyithandi okwangempela sitreatheka ngazuthi sabantu abangaphilile amakhanda. Engingakubalula nje msakazi ukuthi uPremier wenza ithembiso ukuthi thina as ama-unemployed social workers agcina ngayifezekisi mengabe ebona imedia noma ephumile enemedia ukhuluma ngazuthi udaba lethu uselungisile yethi lungakalungiswa so siyacela ukuthi ngempela uPremier aphume ezongenelela odabeni lethu thina njengama-unemployed social workers simisela ukuthi siqhubeke sihlale until aze amithe ama-needs ethu as unemployed social workers ukuthi singaqasheki. Kuyezwakala ke ukuthi cha impela aneneme njengoba sibona ukuthi kwenze ukuthi lana senivalelwe manje anisekho baningi njengakuqala ingabe lokho kusho ukuthini kunina ngoba manje anisuqala nanigcwele kodwa manje senimambala. Okunye abanye basabe itape body nokuthi abanye basuka kude so imali zokutravela ukuthi beze ngala so abanazo so kwase kuba nesivumelwano sokuthi thina siba esiseduze asiphume ngobuningi bethu sizomela thina unemployed social workers ukuthi isikhalo sethu size sifinyelele kuhulumeni. Sesivala uma ucabanga ubuka ukuthi mhlambi iqiniso indlela ekwenzeka ngalo ngabe likhona nokuthi alikho. Hayi ngingasho ngokugcwele ukuthi iqiniso alikho ngoba ayikwazi i-department ikhiphe u5 posts thina sibe siyinani la 3000 lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi yona i-department ezingumnyango wokuthuthukiswa kwezomphakathi ayiwenzi umsebenzi amawadi amaningi awanabo usonhlalakahle bayaretire abanye bayashona akaze kwaqashwa ngisho oyedwa so lokho kukhombisa ngokusobala ukuthi eneni umnyango awilethi i-service delivery kubantu okumphakathi ngokufanelekeleyo. Siyabonga kakhulu. Yebo siyabonga kakhulu msakazi. Sibonga kakhulu ke xola ntana kakhulu kubhekisizwe media nanga ama social workers asakhala ngodaba labo ukuthi cha impela abeneme indlela abatrithwa ngayo nendlela futhi ephinde kukhulunywe ngayo nendlela futhi uPremier akathe wakhuluma ngayo kubona bathi abajabule neze bayafisa ukuthi ke phela ngosuku usizo balithole ngoba balana ayi ngoba bethanda ingoba baxakekile befisa ukuthi phela ngosuku abaqashwe kangathi ke i department ingakwazi